Commanders morning. Nathi tindzaba tishisa sitfola tisashisa tiphuma embiteni. Kuthiwa lana leli jaha leli la kaNdlozi leli lisanza kuthatha iplatform lithuka umholi wemkhonto wesizwe lithi sewugugile mdzala akahambe ayohlala ekhaya ngoba ube khona eParliament esikhathi lesidze waphinza waba ngumholi for 9 years. Yini into le angaphinza ayiyende ahlulekile ngale kule 9 years? So ngaleyo ndlela thina sayithatha ukudzelela lokho ngoba thina lo mholi wethu simthanza ngayo yonke indlela ene lo mholi wethu thina usasisebentela yena lo lokubitwa ukuthi ugugile. Kodwa uma kuthiwa tinyembeti tebantu atiweli phansi, ngempela naku tinyembeti tethu atikaweli phansi. Timpendulo tethu setibuyile. Kuthiwa nyalo inkosi yakhe le ecenjini lakhe yimbhenile kuthi angeke abe khona eNazareth la kutoba kukhethwa khona abaholi labasha. So tinsolo tikhomba ukuthi akakathembeki ecenjini lakhe kanye nokudzelela. Kodwa tonke sitotithola tilandzela tita ngozizipho noSiyamyeza malume uncle Javas nje bekanibekela amanqaphu lapha bekashaya amabala yengwe anisikela linjonjo. Niyathi nina bekunene ukuthi kunelinjonjo kunento lekuthiwa linjonjo ngeSwati sengilelo ngilelinjonjo leli belitena malume. Ngiyabonga.